program, malo drugačija tema. Sa nama je Milorad Stamenović. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Hvala. Kako sad vas predstaviti? Vi ste tu došli i stavili knjige koje se zove Srbija danas. I sad, do sad je u meni jutarnjem programu prošlo dosta i političara i funkcionera opštinskih i tako dalje. A vaša knjiga je neka vrsta priručnika kako ja sa njima da razgovaram. Pa moglo bi na taj način da se kaže. Ja sam je tako vidjela. I hvala puno na tako lepom uvodu. Ja sam prvo poželao da... Hvala. Obezbedili smo tu neke 3 knjige za vaše slušalce koji se budu javili. Evo da pogledate. Dakle, ovo je knjiga koja služi meni, mojim kolegama novinarima, da ako želimo da saznamo šta se to realno dešava danas, moramo da uporedimo sa nečim što se dešavalo ranije. Pritom ne mislim na prethodnu vlast, nego mislim na prethodne godine, mandate pa i vekove. Vi ste napravili knjigu koja je ukratko, kako da se kaže, državni poredak u Srbiji 1874. godine je tada, kao i u svim birokratskim državama, brzo izgubio onaj smisao radi koga je i postao. U ovoj knjizi ima po segmentima, recimo da uporedite guvernera Narodne banke. Jeste. Šta je ko i kada uradio od prvog pa zaključno sa aktuelnim guvernerom? Mi smo se bavili u ovoj knjizi. Prvo bih, pre nego što odgovorim na vaše pitanje, želeo da zaista zahvalim timu autora. To je Branko Dragaš, naš ekonomista, intelektualac. Zatim tu je Branislav Gulan koji je član odbora SANU za selo. To je zaista vrhunski stručnjak iz oblasti poljoprivrede, agroekonomije i tako. I ko još? Tu je i sjajan, ali tako, tim recenzenata. Tu je profesor... A Milorad Stamenović? Tu je i Milorad Stamenović, ali tako, da. A gde su ovde titula, DR, pa onda ovde SANU, pa ovde prof? Niste stavljali titule na korice? To sve možete naći u okviru... Nismo stavljali titule, to mislimo da je manje važno. Mislimo da je mnogo značajnije to čime smo se mi zapravo bavili u ovoj knjizi. Naravno, možete naći biografiju na kraju. Jako je značajno pomenuti, evo pogledajte recimo naš recenzent, profesor Jakovljević koji se bavio zdravstvom, on je čovjek dobio nedavno nagradu za najboljeg farmakologa godine. A šta je on? Kako je on mogao da prinese ovakvom jednom izdanju? Pa on je značajno doprineo u tom smislu što sama oblast zdravstva koju on recenzirao, znate, on je veliki stručnjak za zdravstvenu ekonomiju. Mi smo se ovdje bavili tom oblašću zdravstva, da smo mi pokušali da prezentujemo kakva je to situacija zdravstva danas. Znači, vi imate situaciju jednu da nakon toliko decenija, znate, stalno se pričate o tranziciji. Onda smo mi pokušali da prikažemo nema kraja tranzicije, ali tako. Mi smo na kraju te tranzicije dobili društvo velikih razlika. Mi smo dobili situaciju da nam je obrazovanje, da nam je zdravstvo, koji su zapravo stupovi svakog društva u vrlo jednom negativnom položaju. Znači, mi smo dobili jednu situaciju, apropo obrazovanja, mi se nismo mnogo time bavili, ali smo našli neke podatke koje je također SANU obrađivao, gdje vi imate situaciju da je 2012. godine rođeno 67.000 beba, da ste imali 64.000 mesta za upis na prve godine studija visokog obrazovanja. Znate, mislim, to je... Koliko je to realno? Znači, faktičko je 100% očekivanje da će 100%... Jeste, da svi završe fakultet. Tako je. Onda imate situaciju da je 2001. godine 84 institucije visokoobrazovne bile registrovane. Vi imate situaciju 2012. godine više od 240 institucija. Znate, onda kad se postavlja pitanje... Pa šta nam to sad kaže? Pa to nam govori u vezi... Stalno se postavljaju ta pitanja... Ovo je sve potpuno plesavo. Jeste. Onda se postavljaju se ta pitanja u vezi sa time kako mi imamo više doktorata u odnosu na evropski prosek, a kako imamo manje studenta. Pa to su možda... Niko ne studira, svi doktoriraju. Šta je? To su možda odgovori na ta pitanja. Znate, ako vi imate povećan broj obrazovnih institucija za više od 300% za jednu deceniju, znate, onda se odmah postaje pitanje kontrole kvaliteta. Tako da to je recimo vezano za taj aspekt obrazovanja. Ono čime se ja se bavim, ja radim kao menadžer u zdravstvu, pokušali smo da prikažemo tu situaciju Srbije danas u pogledu zdravstva.
A mogu ja da vas pitam pre nego što vi ovako? Ono na što smo mi navikli i na šta smo ponosni pa se poredimo tu negde možda sa Kubom ili smo srećni kada se uporedimo sa Amerikom i tako dalje da je naše zdravstvo besplatno. Na stranu sve participacije, na stranu troškovi koji znaju da budu veliki. Ako uzmemo u obzir recimo Ameriku gde neko dobije praktično smrtnu presudu onog momenta kad dobije dijagnozu, a nema 100, 200, 300 hiljada dolara to da plati, mi onda shvatimo da živimo u jednom društvu koje je humano. A koliko je ta humanost ekonomski održiva? Je li moguće da mi računamo i dalje da imamo tu karticu zdravstvenu i odemo i kažemo, znate šta, ja imam tu i tu bolest i izvolite raditi? To je sjajno pitanje. Vi ako pogledate recimo američki sistem, vi znate da je tamo bilo puno turbulencije u vezi sa tim njihovim specifičnim sistemom zdravstva. Znači, vi imate situaciju recimo u Americi koja je potpuno privatni sistem zdravstva. Imate situaciju da gotovo 1/3 stanovništvo uopšte nije zdravstveno osigurano. Znači, mi pričamo oko... Trećina ljudi kad se razboli šta radi? Oko 46 miliona stanovnika, znate. 46 miliona ljudi kad se razboli nema lekara. Jeste. Međutim, ono što je situacija, tu je sad bio uvođen Obamacare, pa su država pokušavala da posreduje, znači, u tim nekim bazičnim paketima ali evo Trump to gas. Jeste, i to je tačno. Međutim, tu imate sada taj neoliberalistički proces, koji zapravo na neki način brani monopolističku ulogu države. Znači, važno je smanjenje intervencionizma države u svakom pogledu, pa i u tom. A druga stvar je, vi morate da obezbedite, pričam sad o Americi, znači, vi morate obezbediti da strane kompanije, zdravstveno osiguravajuće kuće koje će raditi na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država imaju isti tretman kao i domaće kompanije. Znači, ne može država da bude povlašćenija na neki način u tom neoliberalističkom konceptu u odnosu na strane kompanije koje bi tu investirale. To propagiraju međunarodne finansijske institucije koje su perjanice globalnog poretka i neoliberalizma. Zapravo, između ostalih Svjetska trgovinska organizacija, ali tako? I one su u velikoj meri protive takvom sistemu. Kod nas je sistem, oni imali su neke debate oko toga da se pređe na taj takozvani single payer sistem. Kod njih, a to bi zapravo bilo nešto slično onome što je kod nas. Znači, vi imate državu koju vi uplaćujete obavezno zdravstveno osiguranje. Oni su čak izračunali da bi negde oko 300 milijardi dolara na godišnjem nivou uštedeli, što bi sa druge strane bilo dovoljno da se opskrbi cijela populacija sa svim zdravstvenim uslugama. A kome se to ne isplati pa neće? Neoliberalistički poredak kao takav prosto u ovom modelu u kom sada postoji ne definiše ulogu države na takav način kakav bi njima odgovarao. Sad, da se vratimo na naš... Sad ja da vas pitam za nas ono što nas interesuje. Dakle, u Americi sada ste pomenuli one ključne reči, a to je ulazak stranih kompanija u odnosu na domaće kompanije. Mi zdravlje i zdravstvo ne vidimo kroz kompanija. Ne postoji kompanija. Posebno ulazak stranih kompanija, to je nešto što nas plaši. Mi imamo svoje institucije koje smo čak vrlo često skloni da kritikujemo i ima jedan sistem koji nas realno kao prosječnog građanina uopšte ne zanima kako se finansira. Nama odbijaju od plate, ovome odbijaju od penzije. Većina građana i ne zna koje su cifre u pitanju i kada bi čuli za tu cifru više bi voljeli da taj novac dobiju u džep nego da to ode u neku što se na papiru zove socijalna zaštita. Sa druge strane, kada dete dobije boginje, kada vas zaboli zub, kada, ne daj Bože, dobijete neku od najtežih dijagnoza, vi sa tom karticom idete kao sa platnom karticom i to prepunom para i predajete od šaltera do šaltera, još se ljutite zbog participacije. Ali taj sistem održiv, pa ćemo i moći da računamo na to. Pa evo recimo, interesantno su istraživanja Batuta kada se vezuje za mišljenje korisnika oko našeg zdravstvenog sistema. Ja sam bio relativno iznenađen time, jer naši korisnici, bilo je, mislim, rađeno istraživanje kod lekara opšte prakse, ginekologija i ne znam koji je bio treći sektor. Uglavnom su bili dosta pozitivni odgovori, dosta afirmativni odgovori naših pacijenata. Međutim, vi kada razgovarate verovatno sa ljudima u svom okruženju, znate, možda nisu svi baš najzadovoljni time. Čeka pregled 2 meseca. Međutim, znate šta je interesantno? Ja sam u Velikoj Britaniji razgovarao sa kolegama. Velika Britanija ima sličan solidarno baziran zdravstveni sistem gde je veliki procenat javnosti zbog visokog bruto dohotka stanovništva zapravo nije zadovoljan ni sa njihovim sistemom zdravstva, koji je po mom ličnom mišljenju značajno bolji zbog značajno većeg budžeta koji oni imaju da investiraju.
znate. Ono što mi na neki način vidimo kao problem jeste to da vi imate solidarno baziran sistem zdravstva. To je sistem tako koji pokušava da obuhvati što je moguće veću populaciju stanovništva. A sa druge strane imate sve veći razvoj zdravstva, sve veći razvoj farmaceutske industrije, sve veći broj lekova, tretmana koji su sve skuplji i skuplji, lekarske usluge su sve skuplji i skuplji. Znači imate sistem gde vi sve većem broju ljudi pokušavate pružiti adekvatnu uslugu, a sa druge strane imate sistem koji je sve skuplji i skuplji, zahtevniji i zahtevniji. Sve većem broju ljudi, nešto sve skuplje i skuplje. Nisam ja sigurno da Srbija to možda podnese. To je ono što je zapravo problematično. Jer vi nećete moći da obezbedite dugoročno gledano tom pacijentu kvalitet usluge kakav bi trebalo, pošto ideja celog zdravstvenog sistema jeste naravno da pacijent bude u tom fokusu i da mu budu pristupni najadekvatniji tretmani za određeno oboljenje. Mi smo preporučili jednu zdravu granu zdravstva koja bi potencijalno mogla značajno da utiče i na budžet zdravstveni i na budžet cele države. Radi se o medicinskim istraživanjima. Dakle, medicinska istraživanja su prepoznata na globalnom nivou u zapadnoevropskim zemljama, u zemljama u razvoju takođe, kao jedan zdravi oslonac zdravstvenog sistema. Kako to? Sad istraživanja, kakve to veze ima sa tim što ja imam grip? To ima veze na sljedeći način. Ukoliko vi od medicinskih istraživanja možete da obezbedite jedan čist devizni priliv, mi smo radili neke projekcije... A mislite da naši ljudi istražuju i da to prodaju i naplaćuju svetu? Ne, mislim na istraživanja, mislim prevashodno na klinička ispitivanja, ali tu se također mogu uključiti i predklinička i klinička ispitivanja. Znači, radi se o stavljanju novih lekova u promet, marketizaciji novih lekova i medicinskih sredstava, ali i terapeutskih procedura. Znači, vi ta istraživanja praktično možete raditi, znači, ono se zapravo radi od in vitro do in vivo. Znači, vi počinjete da radite, jel tako, u laboratoriji prvo istraživanja, a zatim putem pacijenata, jel tako, dolazite do određenih, prikupljate određene podatke i na kraju, nakon nekih 10 ili 20 godina, vi izbacujete novi lek na tržište, je li tako? Ono što je značajno u vezi sa tim ispitivanjima jeste da prema našim projekcijama negde oko 0... How far will $10 take you this year? Learn from experts around the world on udemy.com. Explore projekcijama negde oko 0,12% recimo bruto domaćeg proizvoda čistog deviznog priliva trenutno mi imamo iz te oblasti. Ako napravimo komparaciju sa Mađarskom, tamo je recimo 0,2% bruto domaćeg proizvoda, što znači da su oni u tom smislu efikasniji od nas. Međutim, naš bruto domaći proizvod je 33 milijarde, njihove 130 milijarde. Znate, znači mi kod njih recimo 0,2% pričamo o 260 miliona eura čistog deviznog priliva. Naš budžet za zdravstvo je 12 milijardi dinara. Znači, mi onda možemo da razumemo u kom smislu su korisne i od kakvog benefita mogu da budu kliničke ispitivanja. Evo, ja ću vam dati jedan primjer kako država nekih zemalja na sjajan način stane iza takvih istraživanja. Znači, oni omoguće istraživačima, mi imamo sjajne istraživače na medicinskim fakultetima, omoguće transfer tehnologija, omoguće da ti lekovi dođu, da ti lekovi te nove tehnologije dođu u naše institucije, da naši istraživači postanu neki način edukovani, da oni učestvuju u svim tim globalnim procesima i objavljivanja radova i tako dalje. Druga stvar, vi omogućavate pacijentima odgovarajući tretman, posebno za bolesti gdje takva vrsta tretmana ne postoji. Međutim, država, ako prepozna to, mi smo radili neke kalkulacije da mi možemo za jedan kratak vremenski period doći do 1% bruto domaćeg proizvoda čistog deviznog priliva. Mi tu govorimo o 300 i nešto miliona eura. Već su mi se milioni izmešali, svaka vam... Ali ova knjiga, to je samo jedan segment. To je samo jedan segment. Vi ste prošli i od, kažem, hrane, siromaštva i tako dalje. Jedan od zanimljivijih segmenta kojim ste se bavili, i stvarno svaka vam čast, ovo zaista zaslužuje naslov Srbije danas, je demografija. Ima jedno poglavlje koje se zove Ruralna Srbija i na to poglavlje se odmah vezuje spomenik selu. Šta nam to govori?
Branislav Gulan je zapravo, tako, on se bavio poglavljem demografije, bavio se poglavljem takođe poljoprivrede. On je stručnjak, čovjek koji ceo život zapravo prikuplja podatke i koji je radio dugo godina za Privrednu komoru i tako dalje. Cela ta ideja u vezi sa selima i zaključak zapravo onoga što su oni tu radili jeste ta činjenica da nama veliki broj sela odumire. Znači, mi sad kad kažemo demografska slika, dosta se govori u medijima o tome, govori se o tim problemima. Međutim, ono na što oni ukazuju jeste da bi mi ozbiljno trebalo da se pozabavimo time da zaštitimo demografski varoši. Znači, nama sela su do te mere propale ili propadaju da je neophodno početi štititi sa demografskog aspekta. Kako se to s demografskog aspekta štiti varoš? Pa eto, ja sam sada slušao prethodnog sagovornika, oni tu... Koji čovek radi fasade, ulice, kanalizacije. Jeste, ali tu je podrška deci, ali tako bila neka aktivno. Čini mi se da sam nešto oko toga čuo, nisam sad možda najpažljivije slušao. Ali u svakom slučaju važno je odrediti prvo, morate imati adekvatan budžet za te stvari. Mi smo sad prisustvovali, odnosno bila je neka rasprava u Skupštini, tako postoje se pitanje da li je taj budžet koji je dodeljen Ministarstvu za demografiju tako adekvatan, znate. Onda sa druge strane pitanje adekvatnosti tih resursa. Verovatno bi to trebalo da bude pitanje broj 1, jer je to pitanje od nacionalnog konsenzusa, pitanje nestanka nacije. A pogledajte onda sa druge strane šta se dešava na globalnom nivou sa populacijom. Znači, vi imate situaciju do 2050. godine prognozira se rast prirodnog priraštaja globalnog stanovništva na 9 milijardi. A vi ćete imati migracije koje mi smo sada doživljavali zbog bliskoistočne krize, vi ćete to imati kao neku vrstu regularne pojave, jer će ljudi biti ekonomski migranti. Znači, na koji način mi razumemo tu situaciju? Gde smo mi... A šta će se sa selom desiti u toj opciji? Srpsko selo i svetske migracije. Pa evo ja mogu da ja se izvinjam sad sam vas prekinuo, ali ono što je recimo dobra stvar u svemu tome jeste inicijativa koju radi recimo ministar Krkobabić. Oni su zajednički sa tim odborom za selo pokrenuli inicijativu o zaštiti zadruga. Znate, to je isto recimo pitanje nacionalnog konsenzusa. Znači, to nije pitanje sad da li će politička partija nekada investira u to ili neće, nego je to pitanje da svaka naredna politička partija obavezno investira u to. Znači, to nije stvar u kojoj treba se diskutuje da li je to potrebno ili nije. A mi imamo jedan, što kažu, taj prazan prostor, prazan hod od Drugog svjetskog rata da se niko time na adekvatan način nije bavio. Sad se postoji pitanje sad kasno za to. A koji su sada... Pa da li je kasno? Pa oni smatraju da nije. Oni smatraju da je to zdrava jedna inicijativa. Mislim da je 183 zadruge osnovano u toku ove godine i to ide u nekom dobrom pravcu. Da li je to dovoljno, to je sada jedno drugo pitanje. Međutim, ja bih rekao, ja nisam direktno involviran u to, ali bih ovako kao građanin, jel tako, zaista pohvalio to i mislim da svaka inicijativa koja ide u tom smeru je zaista i dobra. Sad ja moram kao građanin da vas pitam, kako vi to kažete. Dakle, Srbija danas, čovjek kada pročita sve ovo o čemu ste pričali, prvo objašnjava sve što se tiče dugova, objašnjavate i neoliberalizam, pa objašnjavate, sad smo pričali o demografiji, spomenik, sela u Srbiji, onda idete do potencijala, pa u, što se kaže, sitna crevca, orijentacioni bilans svinja. Ova knjiga ide dotle. Mene ovo sve podsjeća na jednu knjigu iz naučne fantastike, prvo svaka vam čast, na jednom ovakvom zbiru. Zaista svaka vam čast. A ovo me podsjeća na jednu knjigu naučne fantastike, pisac Terija Pratchetta koji kaže dobra predskazanja. I sada, koliko su čovjek kada ovo pročita mora da ima neka predskazanja, jer je sve puno zaključaka, statistike i definicija. Svako će da razume. Kakva su predskazanja? Evo čemu se. Ajde da uprstim pitanje. Dakle, rekli ste da je prioritet demografski selo. Pre toga ste rekli neprikosnoveni prioritet. Pre toga ste rekli da je neprikosnoveni prioritet zdravstvena zaštita. Pa ste pre toga, dakle, kad se ova knjiga pročita, šta je neprikosnoveni prioritet? Ja ću vam reći jedan zanimljiv podatak. Sami uradio jedno istraživanje 2012. godine, mi smo imali 112 strategije razvoja. I onda ljudi koji su radili te analize,
oni su se zapitali, ok, ajde da vidimo šta je definicija strategije razvoja. I onda prema definiciji strategije razvoja su došli do zaključka da mi ne možemo imati 112 strategije razvoja, jer tu potpadaju razna neka dokumenta koja po definiciji nije to vezano za naš strateški razvoj, tako? Znači, mi možemo imati 3, 5, 7, ne znam, 10 i tako, ne možemo imati 112. Mi smo imali situaciju u poljoprivredi da imamo strategiju razvoja koja prognozira rast prve godine 9%, a mi smo prve godine imali pad 7%. Da. Znači, u medicini također, pogledajte molim vas, znači jako je važno da se napravi jedna strukturna, krovna strategija razvoja, medicinskog razvoja i bilo bi dobro da se ova medicinska istraživanja uključe u okviru te strategije i tu postoje profesionalci koji mogu da učestvuju u svemu tome, koji će se vrlo rado odazvati tom pozivu, da kao struka ukažu na mogućnosti i na benefite koje svi mi možemo da imamo od toga. Dakle, sve ukupno gledano, svaki od ovih segmenta zahteva jednu ozbiljnu strategiju razvoja, ali tako kažemo. Ono što je važno jeste involvirana stručne javnosti. Znači, stručna javnost mora da bude involvirana. Javne rasprave, javne diskusije. Ajmo sada, je li to to? Struka je savjetodavno telo. Znači, političari se bave ljudi politikom, je li tako? Znači, ali struka je savjetodavno telo. Mi smo skoro bili na jednoj konferenciji gdje je sad kao zaključak konferencije bilo ok, sad smo mi izneli sve te činjenice i šta ćemo mi sada da uradimo. Stručne naučne konferencije nisu institucionalizovane na taj način da one uđu u politiku i da budu izvršno telo, organ koji će se baviti, jel tako, sprovođenjem nekih reformi. Ali stručne konferencije i stručnjaci iz raznih oblasti treba da budu savjetodavno telo koje će biti konsultanti, jel tako, znači političkim strukturama koje će se dalje baviti svojim poslom. Da li je moguće da vi i svi ostali koji ste napisali ovu knjigu napravite te vaše konferencije, znamo da ih ima i treba da ih ima, i kada završite kao najveći stručnici, eksperti iz svojih oblasti, da vi taj zaključak pošaljete ministarstvu koje je nadležno, kako kažete, nema 120 strategije razvoja, nego 6, 7, 8, da pošaljete, a da ni u jednom momentu ne zađete ni trunku u politizovanje ovakvih pitanja. To su, pravo da vam kažem, znači evo, Branislav Gulan je neko ko je, jel tako, u tom odboru za selo. Ja ne vidim da je on politički aktivan, ja nisam također politički aktivan. Znam veliki broj stručnjaka koji nisu na neki način, jel tako, politički aktivni, ali, kažem, prosto mislim da je struka ta koja bi trebalo da definiše. Znate kako, ne možete vi u pravosuđu ili u zdravstvu da se bavite na politički način nekim rešenjem. Mislim, vi morate se baviti i političkim... Morate, nije da ne možete, nego morate. Ali je važno da se pitanje od nacionalnog konsenzusa. Znači, mi moramo znati šta je strateški važno za naš dalji razvoj. Znači, kad se usaglasimo oko toga, pogledajte kako Britanci rade. A nema to sad uopšte nije bitno koja je partija na vlasti. Ono što je od nacionalnog interesa, to je uvek od nacionalnog interesa. I nećete nikad čuti da neko govori nešto što je protiv, bez obzira da li su to koja je vladajuća stranka i ko se time bavi. Dakle, kao što sam rekao, i svaki od ovih oblasti, pogledajte isto jedan vrlo važan problem koji smo identifikovali, to je moralni problem. Znate šta je, naše društvo se nalazi pred na neki način moralnim kolapsom. To je kao nekakav tumor koji najede naše društvo i koji u svakoj od ovih oblasti u kojoj smo mi razgovarali se nalazi. Vi imate situaciju... Ko se bavio, pored svega ovoga, egzistencije i tako dalje, ko vam je palo na pamet da kaže Srbija ima i problem u lepom ispitanju? U stvari granici morala, što je ista stvar. Da, Zoran Dragišić je bio recenzent oblasti bezbednosti. Mi smo se u okviru morala, tako mi smo se bavili, to je vezano za korupciju bilo i to se nalazi u toj oblasti bezbednosti. To su istraživanja koje smo nismo mi samostalno pravili, ali to su istraživanja koje smo mi preuzimali i koje vam prosto kažu, znači, pazite, u jednom istraživanju iz 2012. godine vama se 15 do 20% populacije javno izjašnjava da učestvuju u korupciji. Zamislite, molim. Znači, to je prekršeno ili krivično delo i vi, odnosno,
taj deo populacije uopšte to ne vidi kao nešto loše. Znači, vi imate zdravstvo koje je tradicionalno po korupciji vodeća. Mi možemo od stable slanine do 1000 evra. Kažu ove godine da je to malo spušteno neki nivo, ali to ne bi trebalo bude malo spušteno neki nivo, to bi trebalo da bude na nivou koji je prihvatljiv i koji, odnosno neprihvatljiv, nema to prihvatljiv nivo. Moram da završim ovaj razgovor i zaista mi je žao. I sada ću postaviti jedno pitanje koje je do te mere pojednostavljeno da možete slobodno da kažete da je banalizovano, ali ja moram da vas pitam. Od svega što ste ovde naveli da se dešava u Srbiji danas, kada bi imali mogućnost da samo jednu stvar postavite kao elementarni prioritet, koja bi to stavka bila? Definisanje ciljeva koji se vezuju koji su strateškog značaja, zaista strateškog značaja za naš dalji razvoj i svake oblasti i involviranje struke u svaku od tih. Niste uspeli da budete precizniji. Pokušala sam da iznudim od vas da kažete da nas bude više, da se vratimo na selo, ali da, ostali ste dosadni. To je i opet iz svake od tih oblasti, jel tako? Znači, to su sve oblasti od strateške važnosti. Znači, nekima se nismo se bavili medijima, nismo se bavili kulturom, nismo se bavili... Preskočite medije, molim vas za sada. Drugi put ćemo o tome, ima stručnjaka i iste oblasti. Hvala vam puno što ste bili gost. Hvala vam na pozivu. Nastavljamo jutarnji program sa vestima, a pre toga preporučujem kolegama, dakle, Srbija danas, to je savremeni aspekti neoliberalizma, ekonomije, demografije, zdravstva, bezbednosti, večite tranzicije i poklanjam 3 primjerka ove knjige ljudima koji se jave na broj telefona koji će biti ispisan na ekranu. Hvala još jednom. U nastavku jutarnjeg programa Marija.